Kamuso ka lebele ke konokono mo botshelo le mo kgolong ya losea. Ka jalo rote fela re le setšhaba re tshwanetse go itshwaraganela gore e atege. E le tsela nngwe ya go rotloetsa bothe go tsaya karolo mo kamusong ka lebele. Lekgotla la boditšhabatšhaba la botsogo World Health Organization le segetse fa thoko beke ya ntlha ya kgwedi ya Phatwe e mo go yone go tshwarwang beke ya kamuso ka lebele, World Breastfeeding Week. Monongwaga beke ya kamuso ka lebele e ne e tshwaretswe ko motsing wa Tutume. Mme pele ta re simolole thulaganyo ka go tlhaloganya ka botalo ka beke ya kamuso ka lebele. Beke ya kamuso ka lebele ke beke e leng gore ya thomiwa ke lekalana la WABA, World Breastfeeding Week Association, ka ngwaga wa 1992. Mpeo beke e ipelelwa ngwaga le ngwaga ka kgwedi ya August go simolla ka di 1 go ema ka di 7. So le rona hela re le Botswana re tabo re ipelela letsatsi le mme ebile ke letsatsi le gore re tabo re ipelelwa mo motsing wa Totome. Ngwaga le ngwaga ka beke ya kamuso ka lebele go nna le sethogo se se bewang ta jaanong re utlwe gore monongwaga sa reng le gone gore maikaelo mogolo a sethogo se ke afe. Sethogo sa monongwaga sa re kgonagatso kamuso ka lebele dira pharologanyo mo batsading ba ba berekang. Re tabo re itebagantse le batsadi ba ba berekang monongwaga. Maikaelelo magolo a sethogo se ke gona gore re supporte batsadi bone ba rona ba ba berekang, bomme ba ba amusang ka lebele mo ditirong tsa rona. Re tshwanetse gore re le community le borrabana re supporte bone batsadi ba rona ba ba berekang gore ba kgone go amusa ka tsosologo. Tshwanetse gore gongwe re le ko ditirong re he bomme ba rona nako ya gone go amusa ka lebele. Sethogo sa monongwaga sa beke ya kamuso ka lebele SAR kgonagatsa kamuso ka lebele, dira pharologanyo mo go bomme ba ba amusang mme ba bereka jaaka re sa tswa go utlwa. Le fa go ntse jalo sethogo se sa bo se patilwe ke melaetsa ya botlhokwa kgotsa key messages. Ta re utlwe ka melaetsa e. Na le ditsetana tse leng gore ke di-objective tse 4 tse leng gore ke tsone tse re tabong re di lebeletse thata mo ngwageng ono. So re batla go tsetsana ya ntlha ke go itsise setšhaba ka maitemogelo a batsadi ba ba berekang mme ba amusa ka lebele. O ta hitlhela le gore batsadi ba ba amusang ba na le dikgwetho ga ba setse ba tshwanetse ke gore ba boele mo ditirong. Ga ba kgone go tswelela ba amusa ka gore ga o lebelela seemo sa rona mo ditirong o hitlhela le gore madirelo a rona ga a rotloetse kamuso ka lebele motho a ntse a le mo tirong. Motsadi o hitlhela le gore ga gona ga e leng gore ga ngwana a ka mo tisetswa o ta kgona gore a mo amusa a le teng kana a kgone go ya go gongwe a ye go gamela ngwana mashi a mo a beele gore ga a boela kwa lapeng ngwana ba kgona go tswelela a amusiwa mashi a lebele. Ya bobedi ke go rotloetsa gore malatsi a duelelwang a bomme ba ba amusang ka lebele ba tswelle ba duelelwa malatsi a bone ha ba setse ba boetse mo ditirong. Gore di maternity leave ta kirelo tsa bone gore gongwe ba di duelelo di le ditelelenyana gore motho a kgone go amusa ngwana for 6 months kana tswela mo amusa go ithelela nna ngwaga tse 2 kana jalo. Ya boraro ye rena ke gore re tshwaragane le bana le seabe gore ba kgone gore re thusanye mmogo gore re bone gore batsadi ba bomme ba amusang ba ka tswella ba thusiwa jang gore ba tswelle ba amusa. Bomme ba ba amusang ka lebele mme ebile ba bereka ba tshwanetse go nonotshiwa ka go fiwa thuto ka bomosola jwa kamuso ka lebele mo botshelo le mo kgolong ya losea. Ba bo ba fiwi le thotloetso e maleba gore kamuso ka lebele ya atege. Mme fa re lebile mo lefatsheng la rona re ka re seemo ke se se ntseng jang sa kamuso ka lebele.
mo lehatsheng la rona tota hala go tswa golo Batswana ke batho ba ba amusang ka lebele ina ya re ka ngwaga wa 2017 ga dirwa dipatlisiso mo bathong ba ba amusang mo dikgweding tsa 12 to 23 months mme go ithetswe la ile gore palo e nametsang hela ya selekanyo sa 81% go supa gore batho ba amusiwa ka lebele bana ba amusiwa ka lebele so mo Botswana hela tota ra re ka muso ka lebele ya diragala hela mo go nametsang gape ya no ha re ntse re tsweletse gape o hithela ile gore le rona re le ba botsogo ra tswella re ntse re motsadi ha sena go nna belega a bentse re khona gore mo malatsing a ntha pelegi a latele ko motseng go bona gore gone mme o tsweletse jang ntsa musa re tsweletse gape le go dira dithuto ye go utswang ke re health education mo bo member rona ba sna ha ba sna go belega go ba ruta ka bo mosola ja ka muso ka lebele re sa tswa go utwa fa bo mme ba le teng ba ba santseng ba musa ka lebele mme le fa go ntse jalo go santse go na le mabaka mangwe a ka kgoreletsang mme go amusa ka lebele ke a fe mabaka re na le bana ba ile gore ba tshola ngwana la nta go na le kgonagalo go nne le mo re go bitsa re depression bo go ra re o tshaba le gone go ka tshwara ngwana o tshaba le gone go ka amusa mme gantsi go iragala ba ba tsholang bana tota ba nta ka re ba sa itse sepe ka tsholo re be go re mo Botswana ga rena space se ileng gore mo madirelong a rona ga rena ha ile gore go tate ka more bo mma bana ba ka tswang ba le batsetsi bana ba ka tisiwa go bone ba ta go amusiwa ya ka mo mahatsheng a mangwe a thabulogileng bana ba khona go tisiwa ba tsena mo room eo a ba ka amusa ngwana rona mo Botswana ga rena madirelo a go nna yana go bo go nna le bo mme ba ba tshelang ka kankere ya lebele kana bana le dikaku mo mabeleng so gantsi bo mme ba ga ba tshwanna go ka breastfeed re be re nna le bo mme ba ileng gore bone gongwe ba kile from experience wise ba kile ba amusa ba ha bana ditini especially ba HIV positive bana le letshogo la gore ha ba ka amusa bana ba ka hitsetsa mogare ko baneng mme ntwa mogare wa bone o ritibetse ka gore ba ne ba ha bana mashia ditini bana ba ska ba nna le mogare mme anong ha o ba bolela gore kana mogare o ritibetse ba ka ha lebele so bana le letshogo le la go ka ha bana pele ga thulaganyo ya go ikhutsa re utile gore lebaka lengwe le le ka kgoreletsang mme go amusa ka lebele ke go boela mmerekong morago ga botsetsi re ne ra buisana le mme mongwe o amusang ka lebele mme ebile a bereka ta re tswelele le thulaganyo re utwe jaaka a arogana le rona gore ena o kgona jang go tswelela a amusa ka lebele ntswa e le mme o berekang tota go amusa ka lebele o le mme o berekang go na le di-challenge tsa gone nna ke le mme o berekang tota ke sego ka gore ke bereka governmente so ke na ka nna le yone tshwana gore ke hwe gone malatsi a boitapoloso a 84 days which is roughly 3 months it's not enough because ba mahatshatse ba recommenda 6 months ba rona re tsa 3 months mme a go tshwane go hana enough time ya gore o simolodise ngwana o maamuse ka lebele o sena kgoreletsa go ya tiro and then ha go setse yana o toga o boela tirong o simula go mo go teng go expressa o gama lebele go baakanyetsa ngwana gore malatsi a mangwe o tabole go tirong o sa kgone go maamusa ka lebele so ke ne ka ipaakanya mo bekeng tse tharo before ke boela tiro be ke simula go gama one mashao ke a ba gore ke kgone ke maamusa ha ke boetse go tirong mme hala mo go berekeng ga me ke ntse ke amusa gona le dikgotho tse ile gore ne ke bona gore ana ke a di itemogela ka gore ke boetse mo tirong ke ne ke bona dikgotho tsa bogone gore ha gongwe ke na go na le nako ene ka tshwanna ke gore ke ye go theogela konte ga totome ka gore gona ne ke berekela mo totome go ntse re go tsa bekiwe tiane ka bona gore mashona ke a savileng ha ka na enough gore ngwana a sala a khona go anya na ke seo
mme hela gone ke na ka tsaya go tshwetsa gore ke tsamaile ene batho ke tswalela ke ntse ke mo amusa mo di-breaking yana ke a mo amusa mme gape le ga o boetse ko tiro rona le mo go teng feeding hour tsatsi le letsatsi go letella hour ya gore go amusa ngwana kwa lapeng le yone ke hour e leng gore ke a e dirisa ga ke na mathata ka gore ke berekela mo Totome ke nna mo Totome ga go kgakala le ko tirong ke kgona gore hour a teng ke to go mo amusa ga ngwe ke kgona ithela a robetse ha ile gore ke ithela a robetse ke e dirisa gone gape go tswalela ke go mo gamela gore ha tsogang teng a ithele one mashi a lebele a le teng botlhokwa ja go amusa ngwana ka lebele go na le botlhokwa ja e leng gore bo mo ngwaneng e be go nna le botlhokwa ja e leng gore bo mo go mma ngwana ha re lebile ngwana mashi a lebele ga o tlhoke go reka mashi ke sone sa ntlha gore a nna hela a le teng la o sena thebenyana mashi a nna a le teng ngwana o ka kgona go mo amusa mo gongwe mo beteng ba bue ke gore ga dire gore ngwana a tshabelelwe ke megarenyana ka gore bo ditami gangwe o kgona gore be e bona lesonyana gore o amusa ngwana a lebele a tswaela a le phepa ga a tshabelelwe ke yone megarenyana ya go nna yalo mo gongwe hela ona mashi a lebele ke gore le ona a tswa ka temperature e leng gore e siametse ngwana ga o tlhoke go wara ka gore a ke a thuthagatsa kana ke a reng ga a tswa mo lebele a tswa hela a siametse ngwana go a itumedisa go lemoga fa bomme bangwe ba tsweletse ba ikiteile ka thupana go fitlhelela kgato e ya go amusa ka lebele ntswa dinako dingwe go kgona go seke go nne mothofu mme motho o ka batla go tlhaloganya gore kamuso ka lebele e botlhokwa jang ga ke lebile mo ngwaneng mashi a nthanta a gantsi re a bitsang re re kgatsele ona a nthanta a mo malatsing a ntha a mabedi a botlhokwa thata mo ngwaneng ka gore a kgona ngwana ga a tsholwa a kere dilo tse dingwe dikarolo dingwe tsa go di a be di se di bopege sente go na le tsela e ya go sedila dijo mo re go bitsa re the gastric tract so ha nwa mashi a wa nthantha a thusa go nonohatsa the gastric tract mashi a gape a lebele a na le dikota tse e leng gore di kgona go lwantsha malwetse mangwe a ka tsenang ngwana go nna le ga go nne motho gore malwetse a ka tsena ngwana mo nkareng go na le less chances ya gore ngwana a ka tsenwa ke bolwetse especially malwetse a tshwanang bolwetse ba sukiri bolwetse ba asthma khupelo le malwetse a ditsebe le tshololo so ngwana ha musiwa ga se gantsi a ka tsenwa ke one malwetse a nao go bo go nna le gone mo mashing go na le matute mangwe a e leng gore ke one tota a godisa mmele wa ngwana o ha gola o nna bothale o gola sente ga go nne mo ngwana teng ga ka a nna le mo go bitsa re obesity a nne mo kima o gola ka selekano se se rileng ka gore o tsaya dikota tsote mo go mmangwana bomme ba ba amusang go na le kgonagalo gore re amusa ana a kere ga o le moimana wa go heletsa o mmele wa gago o oketsega mme ga o tswelela wa amusa go na le tshono ya gore mmele wa gago o ka boela ko mannong a le a nthapele ga o nna moimana ga mosadi a ima popelo ya gagwe ya oketsega kana ya gola gore e kgone go amogela ngwana jaanong ga ta tswelela a amusa a senona a belega go amusa mo le go mo thusa gore le one popelo e boele mannong go na le mo re go bitsang re oxytocin e tabe e nna teng e le ka tota gore e buse popelo e ye mannong ngwana yo hiwang lebele le ngwa ko ra ke tsa ngwana o hiwang lebele lo hiwang thini mashi a dithini ngwana o hiwang mashi a dithini o hiwa ke mongwe le mongwe yo leng gauhi mme hela yo hiwang lebele o hiwa ke mmagwe ene botsalano ba mmangwana le ngwana go no ho ke yona nako e go nna le gore ngwana o semola go itse yo le mmagwe le mmagwe ngwana o itse yo le ngwana ga gagwe so go no mo ke gone mo re go bitse ka sekgwarere go strengthena bonding gape go no go amusa mo the mo basadi ba amusang bana mabele chances tsa gore a nne le kankere ya lebele di a kotase gape ke tsa gore ke buile ha ke bua gore ha ntse amusa go na le that estrogen e producewa do tseo di tsone di thusa gore go ska ga nna le kankere ya lela tsholo go na le yo sa amusang go thelele
kana ha wa musa ka lebele ga go tlhokane le gore wena o tsoge phakela kana bosigo kana leng o re o dira maši a wa nna le teng ka nako tsotlhe ebile a nna a taka mogote o lekanetseng ga gona mogoteng ke a go thuthatsa o moga maši a senang le haele bo lerole boeng le dintsi tse dinte tse di tang le kamoso ka lebele maši a lebele a na le dikota tsotlhe tse di tlhokafalang mo kgolong ya losea jaaka re sa tswa go utlwa fela jaaka le sethogo sa monongwaga se remeletse mo go emeng nokeng bomma bana bogolo jang ba ba berekane ka jaanong ruto gore ba tsaya karolo ka go farologana jaaka kwa malwapeng kwa ditirong le setšhaba ka kakaretso sabe sa bone ke sefe mo go netefatseng gore kamoso ka lebele ya diragala sabe sa ba ba ko lapeng go kgonagatsa kgang tsa kamoso ka lebele ke gona gore e re ga ba le ko dipateleng ka nako tsa botshedi ba ntse ba kopa information gore tota ba tsamaise kgang e ya kamoso ka lebele jang ya le gore go na le ha ile gore ga ba tlhaloganye teng ba nne ba botse bone ba botsogo ka nako tse e leng gore ba tao ba sedila ko dipateleng ba phiro ba sontse gore ba he bana batsadi ba nako ya go amusa ba tsontse gore ba iremela o e leng goreng e ha bana batsadi bao nako ya go amusa ya ka malatsi a boitapoloso a batsetsi a leng gore re ka bitsa re paid maternity leave ba ba ha yone nako ya awara ya go amusa ha se tsa boetse motsadi a se tsa boetse ko tirong ya ko tirong tota ke tshwantsho re ire lehelo le leng gore ba tsetse ba rona ba ka kgona go amusetsa bana teng kana re nne re ba rotloetse re ba support ya le gore ba kgone go rotloetsa ga teng go amusa bana ba bone emma go nne le a leng gore go ka amusetswa teng hela sente ebile gape go nne le a le gore motsadi o ka nna le nakonyana ya gore a ye go gama one maši a ngwana go nne free hela ba phuthologe gore ba ka tsweledisa dikgang tsa kamoso ka lebele re bone mosola wa kamoso ka lebele mo botsogong jwa losea le jwa mmangwana ebile re bone le tse di ka dirwang go rotloetsa kamoso ka lebele gore e nne motlhofo go diragala ta re tswelele le thulaganyo re utlwe mo go bomme gore bone ba tlhaloganya botlhokwa jwa go amusa ka lebele e leng ja lebele a botlhokwa thata santha a na le dikota tse e leng gore di tlhokwa ke ene ngwana gore a kgone go gola a lwantshe malwetsinyana a tshabelelang bana o maletlhelele gore bana ba tegang ke a tshabelelwa ke malwetsi so gape go thusa le gore nna ke le mmangwana ke kgone go bonda le ngwana ke itse ngwana ga a lwala yana ke kgone le gore ngwana yo ga a tsoga gore a go tshwanela a mosiela a tami a le ko hela yalo so ke kgona go bona gore ngwana yo tsatsi le no ntse jang so maši gape o ne a lebele a thusa mo tshomarelong ya madi ga o sena madi yana ga o tshwenyege because wa amusa ngwana ka lebele nka ba gakolola hela gore ba amuse bana ba bone ebile ba se ka re ngwana ke o godile normally ba bangwe ba te ba re nya ngwana a setse a simolotse go ja ga ke mo amusinya jwalla hela o amuse ngwana le ha ntse a ja yalo mo amuse maši a teng a botlhokwa hela thata go amusa ngwana ka lebele go na le botlhokwa hela thata ka gore ga o amusa ka lebele le na le dikotara tse dintsi tse di thusang mo kgolong ya ngwana mo nako ya gompiekwana nka mo amusa la go ithelela mo ke kgaogana le ene ka gore ke santse ke na le ene o santse a mo go 2 years ela nka ba gakololela gore go botlhokwa gore le bone ba tswelelela ba amuse ba ska ba re tiro ya ba kgoreletsela mo go amuse ngwana go botlhokwa gore ngwana a amusiwe ka lebele ka gore dikotla ka bontsi di tlhelwa mo lebeleng maši a lebele o kgona go mo amusa nako nngwe le nngwe ga a tlhokang le gore wa prepare ga a tlhokang le gore a ngwana a nngwe le yone temperature
e siame masha lebele temperature ya teng tabe e siamela gore ngwana o ka maamusa immediately ela gone ga tlhoka lebele e yana le dikutla gape ngwana teng tlheleng a sa lwale thata nna ke ikeeletse go maamusa up until a tena 2 bomme ba thoka thotwetso mo go ba ba tshelang le bone ga mmogo le kwa meberekong ya bone gore ba kgone go amusa ka lebele ta re tswelele re uto gore sabe sa bangwe ba madirelo ke sefe go rotloetsa kamuso ka lebele rona ga re na le mmereke haima ra mo rotloetsa gore lebele le mosola le botlhokwa go botlhokwa gore a mose ngwana se se diragalang gore ga sena nna a belega nna motsetsi o hiwa 84 days which is 3 months gore a ye go amosa ngwana ga sena nna tswa ko botsetsing o hiwa another 6 months gore a tla tswela amosa ngwana go na le 1 hour breastfeeding period and then re make sure gore mma ngwana re mo ho tsana phakela a ba go chaisa ka half 4 before end of shift a ya go amosa gape ngwana ka gore re lemoga bomusula jwa go amosa ngwana ka lebele ga mma ngwana amosa ka lebele ngwana ga na go ama ke malwetse gape ngwana wa go gola a itekanetse nna se nka se rutetsang bahiri ba bangwe ke rutletsa gore ba itse se bomme gore go mosola gore ba dire bana gape ba ta kgona gore ba ba he feeding hour period ba ska ba tshaba gore ga ka ima dira ngwana ga na go thusiwa ka go bona feeding hour period gore mose ka lebele lephata la botsogo le tswelela le tsaya boikarabelo jwa go thomamisa gore kamuso ka lebele ya rotloediwa ebile ya sirelediwa go netefatsa gore bana ba ba dingwaga tse di kwa tlase ga 5 ba gola ba itekanetse lephata le dira se jang sa nthagela se re se dira re le lephata la botsogo ke gone go rutuntsha batsadi go rutuntsha batsadi ka botlhokwa jaaka muso ka lebele le gone go tswelela ba amusa ka lebele mo nakong e rileng se sengwe gape re le lephata la botsogo se se dirwang ke gone gore batsadi ba ba amusang ka lebele gore ngwana hela motsadi hela a sena go nna belega for 6 months re tswelela re mo neela dijo se e leng gore o kgona gore ha dija ba ntse a ithusa ka tsone gore a kgone go tswelela a kgona go amusa ngwana ka lebele ka gore go botlhokwa gore ngwana a tswelela ntse a amusa ka lebele go tswa go gape se sengwe ke gone gore re dira le maphata a tshwana bo UNICEF le bo WHO hela go tswelela le go ka go rotloetsa kamuso ka lebele hela le hatse ka bophara re le Botswana so tota hela kamuso ka lebele ke selo se e leng gore tota se botlhokwa hela thata re tsweletse ka go rutuntsha ka gore tota hela go setse go supaetse gore bana ba ba amusitsweng ka lebele ba sireletsega mo malwetseng a harologanyeng so kamuso ka lebele ke selo se e leng gore re le lehatshe re se tutile re tswelela re ntse re se rutuntsha hela se re ka rotloetsang setšhaba ke gore a re lebile one sethogo sa letsatsi le se e leng gore se gane se thata mo go bomme ba tabong ba amusa mme ba bereka ke go rotloetsa setšhaba hela gore a re le setšhaba re itse gore kamuso ka lebele e botlhokwa babereki ba rona a ba re leke go ba ha nako ya gore ba tswelele ba ntse ba amusa re tswelele re ntse re ba support-a re itse gore go lomoga gore hela batho ba ba bereka mo diofising tsa puso go tewa mongwe le mongwe a o ko lapeng o hirile mme o berekang a o ko morakeng o hirile modisa wa gago a ke mo shopong ke mo goeng a re itseng gore bo mme ha ba tshwanetse gore ba le mo maternity a re ba hence baka sa gore ba amuse ba tswelle ba godisa bana le go ba itsise gape gore re teng re le ba le phata la botsogo mo totomedi HMT kana hela ka mo dikgaolong tsotlhe tsa Botswana le phata la botsogo le ikadile le hatse ka bophara a ha batho ba na le dipotso ba nne ba tswelle ba teko go rona ba tego botsa re le rona re tana re ntse re tswella re ruta hala re isa molaetsa go setšhabeng ka go harologana.